Bos Aong yang punya lagu Azed CPS Production. Banana alus, sirung alus, bibir alus, hitam putih harap digigir bani bulus. Ngan hanja lukisan kelakuan si gajah, minta ganti CPS jalur Production. desirina minggu. Sanggar seni komik jebret. Nah aku naonu gelis lobanu bangor, nah aku naonu bangor lobanu gelis. Siga nama ngerasa asai hadir rumah, bisa mayu rasa saham untuk narik kulit galir panen cakang jauh, kena bodas berem cewek hayang panen coklat kopi susu. Karena atuh betimur Geblek hirup daim jadi lintas. Pulang bangga bisa gonta ganti jalur, kemujeng mau di baju. Masih bareng. Awas Jebret. Hey Ibu Bidan, CPS Production. Bos Aong, oh Aong Bos Aong, bos rumah makan nasi, bos rumah makan, terima kasih. Banana alus, sirung alus, bibir alus, hitam putih harap digigir bani bulus. Non hanja kalpisan kelakuan si kaseta, minta ganti jalur desirina unggal minggu. Bunda, nah aku naon bos beras, nah aku naon bangun lobanu geli. Siga nama ngerasa asa ai hadir rumah, bisa mayu rasa saha tuntut narina dihilang. Siapa bu? Kulit gelir panen cangkem jauh, untuk nabodas dipun tariku, bibir berem-berem jauh